Mizo ngei, mizo trong thiếm ngei, Chief Secretary tan kan tile ta mo. Kan Chief Minister in mizo trong thiếm ngei, Chief Secretary kan nei turani, ati le Mizoram in separate cadre kan nei turani ati chu thil thaberani lo thu le, atul berani lo thu chiang takin kan soi to a. Chuti chung chuan a haiderenge a khethiam lo hrim Delhi as in Tum Khan Prime Minister nen thleng as well ko nana azu mangle hi chu a makin za thak chin po om hemi chung chang hi chiang le zuala soya tula niange India rami nam rang om khom na ani ba ka khosak dani nang lo tak te om na ani boka Entirnan Hindu society a chuan Brahmin ten oma anni chuan Sudras Harijan anti te chu an hnuai chien an musita chu wang chuan na hnuai nung te lo chu an thok thei lowa heng ba ka hian an chen ram le an khosak dan harsat wanga changkang lo hrim tam tak an om boka chung nam nu fual kan ti mai te chu scheduled caste le scheduled tribe ti te in an thlir ranga heng mi te hian nam changkang te an ron tluk ve theina turin India man na poimo chin All India Services le competitive exam dangte a nalak thei zinga reservation an siama chu mi om zia chu heng hun engemo chunga heng mi te hian midang an ron an ve na tura an ta na rom man na siam sakna ni atir a ngai tuana an man dana chuan kum som ni chunga mote chu thato ka an ngai ni tuna kan kal dana ai ro hi chuan ke ni mizo tribal ang te hi hian khami hun tiam chunga mi kan an ve theina na thei top chua tum lovin kan tribal puite ne na in el na hun le muna lek fang kan manga tun ma kan tribal puite an dong da wange mo thilom jian hriat chian lo wange mo a competitive exam atling an tlem thin deu lai khan kan thanem thei viawa ma se midangin an chang an ron hriata thei top chua an be nuwa chuan All India Services atling thei po kan om tamang lo ni chu wang chuan he India sarkar in nu le pa chan changa du tak le khethiam taka kan chang kan theina tur hun le mun min siam sakhe ani na taka man tang kai kan tum turani heti exam poimo an nei don nam dang in ni khatdar kar som pangai mote zirna hun an nei thin la ke nin dar kar linga vel ba kan nei thin lo hi chuan angai na om lo ni kan khotang ina ngai hlut zong ngai san zong kan nei hi kan ti dang lamangai hetianga ta nei in bot sai te chuan an hun tam ber hetianga ta nei in zirnan an mang turani ko ran thil te tlom ngai pol thil te le khotlang thil dang chiat ni that ni ate in man na hun an nei lovin midang ten kan hriat thiam a kan ngai na thiam angai ni chu tiang taka kan in man lo chuan nam chang kang te tluk chu soi lo ngai po o lovin tak niam lam kan pan zel don ni India independent lim khan British ho in an op chung rammi te kha nam rang trong rang je rang nei khan ni thua maya khang nam rang ba ka khan lal ro pui tak maharaja te raja te Naizam te nawab te le lal ro pui dang ramzal tak nei khan om thua boka British ho an chua ta ka khachuan khang ho zong khan ma nia in rel bol ran khan dua ma se kan ho tulu Pandit Nehru te Sardar Vallabhbhai Patel te khan British ho in an opchin zong khachu ram khat nam khata siam zui an dua abikin Sardar Vallabhbhai Patel khan afin na le athiam na mangin khang maharaja te raja te naizam te nawab te le lal ro pui dang te po kha India ram thara bet vek turin a thlem thu thei ta a ram te takte te a mani in rel bol ai chuan ram lian le ro pui tak tel ve ni kha ro pui zo ka ni tia a hil fia na kha na te ta hlomani khovel ram ro pui bernita America te po khu chutianga state rang in zom khom thei ta chuan nia amal te khan rang se ram rong pui an mi alowang Sardar Patelana khatiang ti na chang alo hria kha afin thak via wa kan tang kai pui ta hle bokani hi
chu wang chuan India ram chu regional basis kan ti mai namje hrang nei le tong hrang nei te kha hlom khate in siamin state ni na kha an nei ta thia state tin khan an state chung thewa an namzia le an tong hum halati mason the na nei ta thewani khatianga in zom khom an ne wang khan state ten khatin enge mothila vuile vaina neya central sarkar in ti lungoi dan athiam tok lo chuan darsar theina kong kha om ngal theimaya chu mulokin Sardar Vallabhbhai Patel Khan Constituent Assembly Khan thiam takin le huai takin thu asoya he India ram hi thatak le ngit taka in zom khoma omzel theina turatan chuan British Hawin Administration kengko tuatana Indian Civil Service anlo nei angkha kan nei ve nge angai ni British Hawina Indian Civil Service anti le Indian Police anti kha Indian Administrative Service le Indian Police Service khai khom tuatana All India Services ming puttira chung service a thok tur chuan ngun thuk takle phim khur taka chutiang na thok tura thiam ber midik mirin nom mi huai sen kanla kangai ani anni chuan politician te anti diklo changin ti dan phung mumal tak kan duan chua zul zuin khalngil tu an tanganga chutiang chuan India ram ke dar thei tur chu kan vengim thei don ani Lord Tennyson kha la the brook in For men may come and men may go, but I go on forever. Atiang Khan, All India Services techu amun thua trangin, an thiam na tele an ton fiat techu mang trang kain, ti dan dik chun zom zel tua, top hun ran nei lovin an omanga, in thang ram niya kumga dana top hun nei politician te ang lovin, in rail ball na ngit en kol tu le keng ko tu an trang donani. Chutiang All India Services kan nei lo chuan India ram ro pui tak chu akein adar sar thuayang atia chuan Constituent Assembly member te kha ane lea All India Services chu constitution an thun fel ngal ta ani he thil poi mo je hi tuna kan boi pui loi ne na in zom thap ani wangin kan hriat thiam hi aptul mani Sardar Vallabhbhai Patela rinangein All India Services member te chu Sarkar Office Administration kengko tu beran lo ni ta Indian Civil Service tele tunma hun nang te khan kan IS officer te kan IPS officer te rin omin dikin huaisen veklo ma se atlang pui thuin India ram ke chetur veng him tu poimo takchu anlani zelani hetiang state rang mi state danga anhanin semdar hian nam rang zedang tele an trong te in hriat sak ton theina lo nia chu in pum khat zel na kong zo na lama poimo takle tangkai takani All India Services mi te phei chu akha to ka Central Deputation kal thinan nia Central Sarkar ni na poimo chin Joint Secretary Additional Secretary le Secretary nan chel huna rampum huapa policy duan chuan na an tho na lama khang hun le muna an ton hriat te khan mang tangkai thei ta thina ni chu All India Services an ni na chan ber po chu ni tu naya Mizoram Chief Secretary ruat thuai nialna a ompo hi he thil poimo tak mai ne na in kung kai na ne ni ti kan hriat thiam poimo khop mai India ram in pum khatna hum hal tur din an ne wangin All India Services member te state ranga semdar an nia chutiang state ranga anom na chu cadre an tia state pakhatin kum khata All India Services member pakwalo nei don ta se state chunga mi kha insider kan ti mai pathum chau anom phalania abak paruk te chu state pon lam mi outsider an ni zel angai ni hetiang state ranga mi state danga anhanin semdar hian nam rang zedang tele an trong te in hriat sak ton theina lo nia chu in pum khat zel na kong zo na lama poimo takle tangkai takani
All India Services Member te kha state pakhat chunga mi vek an ni chuan chung khat leina indu sakna te politics lama on lam nei te an mani hrim po duam na le corruption thila ven ngai an lo ni theina kong om atama state pon lam mi chu tieng thila film turangai an ne wangin chu tieng rem siam na chu fing taka nei an ni mimal thil te an soi kai lokila Punjab Sarkar Cooperative Department Additional Registrar ka ni lai khan society rang thu boi ngai tu ka ni thina adik theng bera thutluk na judgment siam thin ka ni khachu an hriat thin ni tho ma se kan pu chaina pa hi kan jinga chung khat mai nei lo ania wang hian mi du sakzonga thil ti mi ani lowang athutluk na siam hi chu pom top mai turani anti thin khan hemi konga hian thutam tak aseni state tin de hian an mani state chung thewa all India services posting appointment thu nei na top an neya chief secretary te po seniority base a ruat ni thin ma se a senior berni lem lo an mani tho pui du zong an ruat chang te po om ve thin ani amai ro chu tuna Mizoram din mun hi chu adang dewa UT kan ni lai khan UT dang te nen kadar khat UT kadar noya kan om khoma state kan an ni po khan ke mani ang thowa UT ni thin state ni na lo chang thar ve ta Arunachal Pradesh te Goa te le UT la ni te nen khan kadar pakhat intromin kan om ta a ming po akmut Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram, Union Territories, Kadar ti ania state tinin an state chung thewa Kadar Controlling Authority an nei line akmut Kadar ro chu Joint Kadar Controlling Authority atan Ministry of Home Affairs Government of India nei ani chu wang chuan chief secretary le DGP ruat na tur chu Ministry of Home Affairs ku ta omania amai ro chu Ministry of Home Affairs te chuan state chief minister aron thin turani ti chu om ve bok ngai dan in an lo na om chuan Kadar Controlling Authority Ministry of Home Affairs thu chu ading chang tur ti na chu ani mai Kadar rules a hian Kadar post chu Kadar officer in an lo tur an chel tur ti ania Kadar officer Kadar post chel tur an om rem chan lo chuan Kadar officer lo poi na chel theyang ti chau ani Pirenu Sharma hi akmut Kadar officer ania Mizoram chief secretary post hi Kadar post ania achel tu tur dik tak ani midang anan soirik thin Puje siram thangate hi chu Manipur Kadar officer Mizoram deputation local ania Pirenu Sharma te anga Kadar officer post chel tur anom lai chuan ani hian achel thei ani lo tunmain Kadar officer ni lo Mizoram Sarkar deputation local chief secretary na chel anom nual to ti thin ti kan ria khang kha engdang wang ni lovin akmut Kadar officer Mizoram chief secretary na chel tur anon rem chan lo thin wang mai ani kan soi to ang khan all India services te hi Indiaram in pum khat na humal na tura ni na poimo tak chel tu ten nia Indiaram state rang nam rang om na an khia chen thei na tura ta na Kadar pakhata outsider tamjok anan semzai chan po hi chu ni tuna chief secretary ta na kan nam pui ngai kan nei turani kan ti hian chu Indiaram pum khatta kan omzel theina na thu thlung poimo tak mai chu kan khethiam lovin kan bo chhia ti na ni film khurangain kan film khurlo chuan Indiaram le namta na thil poi thui tak thlen thei kan ni ti hriat fo tha ni state Kadar ran nei te hi kan du anga kan om thei na kong ani lo ti hriat po tul khop mai kan soi to ang khian state Kadar ran kan nei chuan kum khata ke mani mi mun thuma thena mun khat chau kan changa mun thuma thena mun ni chu namdang min an ron chang zia don ani tu nai anga IAS atling the loi kan nei lo apiang in
chu tieng kuma chuan namdang vek IAS officer kan nei thin don ani akmut kadara tu na kanom ai hian kan chan a chhejok thin don ti na ani chu hetieng hi dan thil ania ti danglam don chuan dan ding lai siam that tur ti na ni eng dan po Mizoram ina kan assembly an pass te hi ho chu ga tu te ne mo he ti danglam tur ti mai the ni lawa ati danglam na amendment chu assembly house boka MLA ten an pass le thin anga ya chu tieng chuan dan ding lai a chief secretary tan Mizo tong thiam ngei ni tur ti a om lo wangin chu tieng chu kan du ani chuan dan siam that na na nor tur ani separate kadar kan nei chuan chu tieng dan chu siam the ani ma se separate kadar nei chu kan soita kang khian a thader si lo separate kadar nei tur point rod na mumal tak siama mumal tak boka bo zui chi ani campaign aw la anga maya remchang ti hununa aw chu pui fo thin chi ani lo rampum nu khoi thei thila phei chuan ngai tu na film manga ril rupuiting takpua soi om lo soi hun lo soi na hun lo te khenga khria ta tu le ni chu tieng ti na chang helowa atla chopa thil ti mai mi kan ni chuan no pang che na en kan ni fawang sarkar le ko ran kan in rel bol dan diklo awanga corruption kai rol na berna na ti bai om pui na abom na sat ber kan nia chu wang state pacheber central sarkar le nam nang min khe cheng tu te na an ngai ne ber kan ni mi ang ve tur pui ting nun zir tur kan ni chu tianga kan ti lo chuan central sarkar en niam kan ni to langa nam dang te nui zabura kan om thuayang hetieng thil hi om dan ani laya kan NGO hroi tu ten Mizo nge CS atan ti thu kal zela chief secretary office kal tur dan anan tum le ta te chu amakin amol thakin awan doi thakani kan thu soiten omzia an nei lo thin zia le kan thil ti te poin omzian nei lo chin chu I han bi chiang le zual teng u chief secretary in Mizo tong thiam se kan ti ani chuan enga tinge official language a Mizo tong man thei ani renga chu tieng chuan thu te po kan chua to ataka tu mai na kan man du si lo keima ni ngei poin enga nge file a sap tong vek kan laman reng hi kan minister te jinga sap tong thiam anom lo te kan han ti loya heng hi namdang te laka in ti mual pho na mai ania aza tha khani ani na taka chuan kan minister te jinga sap tong thiam tam tak professor te le thiam na sang tak nei doctorate nei te pono malom etieng thu au chu pui te hi chu aza thak le zulani engpo ni se thil in chu om chuan chom hlom om ai chuan chom hlom tu chu achak jok fo thin ti hriatani hemi kanan soina chan hi keimani thuin kan du jong chief secretary ten lo da ve ngot tai la home ministry central sarkarin hei dan kalani in ti turani lo ti in thu khan in chu tak tai la adoi jok tur kan ni ti chu achiang sa mai ni kan ti na ni namdang khan nual suat ringot te po hi adik lo zia alanga tun naya IS namdang DC po lo ni to te kha kan Mizo pui te na thok tha an ni nuala kanan Gopinathan Muthamma Arunti Bupen le Ashish Kunra te an tho tha je te chu wanglai ni chanchin bu te hel po achuak thina ni kha an transfer suit le tura mipuin an ngen na thu te po tuna Mizo IS officer senior pani kan nei te kum ni khat mai pension turan nia chief secretary ni tura senior tok kan nei le hun chu kum som emo ani dona suti chung chuan engtia om nge kan tum kan soita kang hian IS kadar posu a kadar officer ina chel turania kadar officer nomrem chan lo chawin pon lam mi da the ani Renu Sharma hi kadar officer ania om na tur dik taka om kan ti kha pon lammi ne mo kadar officer dang emo te point an lualan ngo the ani lo tuna kan sarkar NGO te ti tum dan hi chu zarkot ko khanin
kulikon ko ron upa du sakzong an ne wanga zarkot ko ron upa a omtir an tum vengot zelse chutieng khopa omzenei lo chuni pon lammi kadar posa da kandu tak tak ani chuan kadar rules dinglai hi ati danglam theitu competent authority ne na thena bo zui turani ho chunga beng chen pui mai chi ni lo nam ming le nga la dan kala thilti tum hi nam mol zia ani mizo nam hi kan choi sang du tak tak ani chuan hetiang thila buai mai lo hian India ram pum huwa pa na poimo governor te member chairman election commission te member chairman union public service commission ni na te mizo fine kan chan ve the nan omzene taka nor zok turani heng ni na te hi khasi garo naga le tlang mi nam dang te poina an nei fer furto mizo te chau hi ainga ma la nei ve mi alo kan ni te hi aza thak je khiata helam hi be pui kan thak na jok tur ani ti hriat ahun em to ani hetiang ti na chang helowa vaireng te ge chim lama thiar karil rute takte kan pujialan tir le chiam thin hi central sarkar le namdang min khecheng tu ten min mu niam le zual pha na ani thei ti dei hriata tul bok hemi chung changa thil poi tak mai theng hriat emo soi emo lo mangsi lo chu hei hi ni sarkar dani mo thil ti emo do zonga sarkar na thok an che thi conduct rules phallo ania chu tiang ti na tel du chuan amma sain sarkar phalnan lange nge turani kan NGO hroi tu te hi sarkar na thok an ni fura hetiang ti na na telve satya mai po nilova hroi tu nia ahoi hotu bera antang te hi amaka sarkarin engma atilo hi amakle zualani dan ngai poimo a atul zia khia thiam na lama kan mol zia ron lan le na ania apoi khok mai film takangai tu na manga kan thilti tura piang khir loka film khur taka kal kan mamo ni